Lau sunga le Tama'ita'i Saminga, sunga le to ina whaatonu a stasi ngutime. Lau Afioga le minister, Afio sui o malo mai fafo, whaururunga o tangadwenga mwhalapu tonga al malo. Ia sui o lau whaipitinisi ma vaenga tumaoti. Ia ai mese ia li Tama'ita'i a onga o loo aunga e nei aso, ma le tatou whamoemoe. Ia te manatu o leo wa mai au na te asa ma whainga. A wālu tātou vātapuia mo le tātou utua. O le mataisau o le fofoanga. O le sisili ese mai le vavau se ia o lava i le whāvavau. Ai o le nei aso, o Tupulaga Talavou mo Suiga whaana onopo nei. Tau Tekonolosi ma Feso'otā'iga Televavave. O se aso whaapitoa. Ua whailunga ina ai se matatia mataina o na o le tausanga nei. Wa atoa ia i le sefulu tausanga talu o na whailunga ina le malo Samoa. E tawala atu le ofisa o le pule whaatonu. O le aso whaapitoa o Talavou Tama'ita'i mo Feso'otā'iga. Ma Tekonolosi whaona po nei e pei ona i loa mai ai i tausanga utua nai. O le nei aso whaapitoa e whaamanatu i le masina o Aperila i tausanga uma. E le uni o Feso'otā'iga o lalangi, mātulu uma o lo o i tutonu o lea whaalapu tonga. Whaavau malo au whaatasi au fiai ma le tātou atunu o Samoa. O le tausanga le nei, ua whaamaitea i Samoa se swinga fou. I le nei aso e whaapito au ngafa mo na o Talavou Tama'ita'i. Ai ua au fia ai ma Talavou ali. Ina ia una i malosi le wheau ma le autu o le nei tausanga e whapea. O Suiga whaau na po nei tau Tekonolosi ma Feso'otā'iga Televavave mo tangata uma. O le nei autu o lo o talawheaunga le lei ma le vainga taulai a le tātou. O lo o tai ala ai le ngaduenga le tātou malo. I ona tina e ese whapea i ngā ruenga le ofisa o pule whaatonu. I tau mawhainga e una i ai Suiga fou, ma le lei i le Feso'otā'iga, ma Tekonolosi wha ona po nei. E si itia mawalunga ai au nanga, tu ina atu ale malo i le atunu. Ia whapea le atina e ina o lona Tama'ita'i, ai mai se ai wa no tutusa mo tangata uma. Ua mai tauina mai le tausanga i le tausanga. E tusai ma wha maunga mai le mtanga ruenga wa onga manganu. Ua alu i luma le whainu mera o teine a onga i kolisi. E tau aveina mata'upu whasainisi, whainsinia, computer, matematika. Ai ua tuiti tia le whainu mera o tama onga. Ma o le lu i tele lea o le aso i Tupulaga Talavou uma ali'i ma Tama'ita'i. O lo iai le mo mia tele o to mai whaapitoa nei i tonu o Samoa. Ma o le mafuanga le o finangalo ai le malo ina ia suia le ingoa o le nei Pālemia. Mai le ingoa ale uni o Feso'otā'iga ale lalulangi o lo whaunga ina o le Pālemia mo teine a onga o Girls in ICT. I le ingoa fou o le Tupulaga mo whaamatalanga Feso'otā'iga ma Tekonolosi o le Youth in ICT. E afua mai la i tausanga le nei, ua afe 25, le ingoa fou o le Youth in ICT. E afua mai i le tausanga le nei, ua afe 25, le ingoa fou o le Youth in ICT, ma o le nei Pālemia, e tāpena ai Samoa, mo nei mātaiau. O le vainga tau lai lea, ia le tātou malo. Ia ona pātai lea o se whaamatalanga, ia whaamanuia tele lea tua i tau lemanga o le nei aso, ma ua o whiwhia tele whaari atu. Ua te tala alua ia, le tātou waso whaapitoa mo Talavou, a toa ma le sifuru tausanga. Talu ona whaamanatuina le aso whaapitoa tēne a unga po Girls in ICT in Samoa. I would like to
acknowledge all those who are gathered here this morning to celebrate the 10th anniversary of the International Telecommunications Union's program named Girls in ICT that Samoa has participated in. The purpose of ITU's program is to increase the number of girls to study science, technology, engineering and mathematics, or STEM subjects. For this reason, the Government of Samoa, through the Office of the Regulator, is always excited and proud to advocate and be part of the great initiative that aims to inspire young girls and boys to pursue STEM education. According to statistics from the Ministry of Education and Culture, since the Girls in ICT started, there were more boys taking STEM subjects than girls. But in the last 5 years, the number of girls in colleges taking STEM subjects have surpassed the boys. This is why the government made a decision to change the name of the program from Girls in ICT to Youth in ICT to bridge this gap. Today, I acknowledge the development work of the ITU in establishing this initiative. Thank you, ITU. So in Samoa, the two main achievements of this very important program are: one, the ITU Girls in ICT works, and secondly, having identified now a gap between the girls and the boys, this is an issue which needs addressing. So without further ado, I am very pleased to declare the Youth in ICT Day and the celebration of the 10th anniversary of the Samoa Girls in ICT officially open. Thank you and God bless you. Lewa i haile a hoi bol nei Aso Lulu in ICT ia talo ia whampia mai le tua i le ulenga i te tua wha moi moi e tō nātu nei Aso.